Solitara in California na uya o ye koinge ana ko slienge Degin Driscoll, Leminister Liban, Degin Driscoll, Kent, Washington, Leminister Liban, San Antonio, Texas, na Degin isa na el question mark. Le il Kent ko il California, le vasfena lem the lag ipsinga. Possible you go. Ja, ich möchte da ruhiger jang special guest sila show you go. Lagtaglan spell sin pain ko sta kayo ako sa wigat nga nas feeling may sas Ospel alum Kashikot share live sige like and share nakadem tawak makitasham ginoy ko the sham good man not like a weekend on a course liele si fel lapsit like a weekend of app mo Kadile si may lango na ke karingin yes. Kadile si may lango na ke karingin yes. Kulan na si Febe na lal si pangan. Mabin na na si. Na. Nagkakakal nga. May nasuo. Stop na Sherry Kawaklong ke Facebook na rin kayo wipe. May kaya Sherry katibal na kandawak. Tingin Driscoll, agadan si audio chega, ikaw Michael, long kumalagalim, Lemisha Liban, ikaw Ikaw, tamil chale. alagalim, na tingin siya na, ikaw nga mo nga long ben through the walls, the dimensions. Kala kayo pa. Dahil iba nga, ikaw pa. Okay, kita natin dark paingin, nagtinis pa sin paing coast na kayo. Chukia. Alright, kalau kita kali ini kita mendak program lah siapa ngai kita sebenarnya Kent Washington na your all taking Tresco elen kasih kat gesta tak lah siapa si Proy atau ia pe ke si Trump ni gesta. Taking Tresco, ano yung bela nasum? Aksagan got lamalab sum damasule mainkom tignisena. Welcome back. Mr. Lipan. Anaf siya ka, matigat mukleana si Rick Malangat, at dagay ni kipesi wedo klen siya kikasya. Kat tagay ni Proy. Kat pasta yetom, kat maul si Fanna, kat la leprem, kat la laisik, kat la check-up. Kat siya, sina siya mayanin na nagawalash, binganalin. Kat kilomalap na siyum, ki oye na kaywa, makumisyong yan kat kadintu ka ke kaslo. Inkan fakat, inkan molkan. Yokligin na kayo lakat met faka, kumsyak na Rick Magingat, ana Alan Glenn saplom. Panang kat kaksakin kom, o God, kilang si kawalom na sish. Kumakalim yung lawangan siya, makumtsikan na naknas na sish ke makuluk, makat patatyang ke mulin metlash. Ne oinge lela kadin syukum
communisimo sa sina sis karin no ko mang nitukin meon Kishbin lena kapela kishang ya kapel na kay wagi masaflo takain ak manasin lalfung ilash takain ak musiya kat at takain orela bekatin listiki kom tasak takik ko lan kaslan gospel lom siya kum rek magin kat kadin wifakak ke kadin siya wuke nanak manas pa bagay pel singe kat pasta yeto ni siya kikashalom tamana kay wakat bukle in market kalan ngan madalom kasi siya wen gulo na tum wen gulo siya fun na dumulayla metigil sowak na yurum lalagat met lalalfung in rek makin ito la kasi nga ashish siya sa payakle inkan fakit kaslom ay siya alfak mga ngayingi sa payal ay katingi ako la tu ko kesipin ko makumersi na shish katin fakit kaslom kainin baba kat pray ito lakum met lango si fanlash amen lumalap ngan civil bepain ko was kayo met wiyak met dili met lala o ay penasiwas na kayo ma sista pella and the wicked ana ko sita programa ta kain wicked in civil be tawi supon rek malangat akon your kaslan gat in fact in kain fakaloye kapon faya ay kadin kain meditate ke broken inusimo sa sinasis akulo sin kasin kol kilo sorela program sing yok na siyum dam shirle wisha ulom ay pe ke kasha yok pelom dam liban digni jena matwias kayo programa in kan faka kaslan gatin enginga in kain academy mayen kadetala we kuluklan fela singe yeneng yengo we kuluklan wal maingi ta kain akulukikat ka akmanasikat or kalan gospel daga in kain alana academy la ka shrin gat ikan Tuesdays na gawa ki pel singe anak ko sakle na nawit kos katagay ni in kain wilaken akfashe kunokon mars mandela nagi sette e aspe foi kolosi e fak fashiekle ta fon vayen gaski malutuchi nagi sendria fatako ki sendria sil ta musole ta lipan ta vindegat kewama e kain weng pe glomala precious na kewa ki cash na kewa lowos ki monetary support broy e oye be fellowship kakasin gas makusurela na kaye betalal fungilan kat pangi maasi mainanaya kirik malangada lovely unity tagay ni mukui kainin lem chiyo fagatlash in kanak kalimilang silan kada mamay pangi gas talaga lal fungikin la arsana siya singin gas la in kain tawi supon no konsi ko tang na falatsin fakaklan gaslan ka siya kanak fashi yin ang yung Namun siyale, belang floko na tayo room, in kade fall na ke pelma in the neck ma, may tuyas ken kasta peke. Lumala. God bless. All right, taking trust call. Ikaw na siya gumamalap ki po ni guest kasi ngayon. Ay, gulo ka siya amin pa nagsumak pa sila ngayon. Medyo trust na mit nag-item sila ko. Nga nakulin ilos sumata ko cast line niya. Rina, Vinan Honolulu, Rina Pinecombe, Morrison, Texas. Pinecombe, Kamal Cho, nga mo and Washington pa nga. Na wigum yung betegi nalig. Ikaw pa na-assume. Ason ko Yaiko Pinecombe kawa. Vinan Honolulu. Na fact mo nag program la so na ko sila kat fase ni oye ko double liban gel Lucien wiki cash som la el som ko shait fan flok ke wiki pa nang gide oye kin pela na sila is mit silo ma rela usisi update an ke vashisla ke el usel masa tamle kamaliel na bad el Michel Liban il follow cash fin San Antonio na tawon Liban na gyud academy ngayon gin bela na zoom na up report mushroom give Lucien Bells magum wag nakikat ngayon tawon Liban Kulang malap tamon Shirley.
Kumlong project. Long alagalim. Kulo kaksakin kat kya proy matakaral tigin si pesam from insang ikesla oye kalasho. Male shu malap kya koko wo makate lesson ship. And we go spe faka kaslan got. Yop na ge farashish. Mga wela kamlay chubiyak na kamalil. Kuliya finan ko siya. Metigang asom na untak farashish lash. Kalok. Tamlay shirley review ye mga sam kun. Long si kawulan got. Outline and verify confirm kat proy ke mga. Pero matawagan farashish lash. Kalok ya. Mtakero pastolo do. Finance Central Texas. Asom aksha filar pasta Kamski finan ponpe ke infulan Oktober. Na wo ye flok nok try pas si batakan nangai. Ta mga palakin experience kin ke makatil kes na si consume met lat bitlan fu ya. Back fin Texas Honolulu. Soon kaiwa met lat ke church lat finan ko sa we be church members lat finan ponpe. Lang si kawil ma kadakalim mige fafrasya slasho. Ali walad fungi mo pa penayin na kin sampram kinya kin pel na kawa ke mo lash met walad fungi. John 3:16 ba mariche John 3:16-17 ba mariche ma akayi got ke fafrasya sha. Orang aki spelchingin kulokachingin got ke iketlalan oh iya si mga experience kini na inway la tamlay sila ngana ko sa fulilya. We show la click natal. Kaya nga si mo tagasyon we goes oy kasi nga aletsu malap kaksingin kat ke koko na wobo. Samsami na kaya mga isil pasta Tevanchak, pasta Sima, ka pasta William finan Honolulu, ka pasta las finan Utwa. Ako lalu Wednesday finan Utwa. Ale yok na pa kasha mataka. Insang kaya ka mo lalfu. Ake fak na siwos tamil shirle tikin treskal tikin isen na inakaya kat kaywa. Lamit las ko sa nga akaya kat na pa ka mo lalfu lat. Kakalain sa makat ak fresh ke kasin kol ke pelching. Ale shu malap kaksigin kat ke bel no. Awas lalfu may taga betok nga fak kalim mi bena. May ketla na sikto. So overall alle shu kaksigin kat ke message shipbe initiation ka fellowship la we matlat funga finan ko raga fracture shuga checking got kapela Thailand. All right. Usually global lab ki updates ngayon ano kita mail adol la masa kamaliel well sin definitely finan ko siya na bal som fresh na galu Texas material so me falla na vin mura ako slime ko ni aksa vi pon pe no closing card nga live mo na gilta nga phonetic lines up single lokon katiba na osun phonetic gaslan gat lokon katiba na osun gaslan gat po ren Indonesian mo ito in Fukuoka in fast na met in the fresh long slash fan o in Akyoki gaslan gat Narano liban kung gulo malab kung gulo kaya updates kan update na kadin na inakden long na medli nga yung balance digin siya na ko unsa ko nga nga nakulin ko sa mga cast lang Morrison na ikaw na sumbe finan Texas Pinecombe Happy Thanksgiving ba na sumbe ginis Eflen Tosia finan Hilo Sunya Arson finan Honolulu Sunya Gloge cash si kum usia na siya kaya nga pat osin na Honolulu at fans akli ko yung lumalab kaya cash si kum na siya na mismo finan Hilo Pinecombe kum lumalab akay kum tamol kum tagawi ka tiyangan tamol liban tamol Frank kel mo kulala tamol liban ke update sa loma na lose se pa nga awan da na particular reverse ke let ang nga force ke nga ready ke Victoria pa nga dala lose pa inese met nga
Lucia buying ko, lumala. Nagdesun na gyud sa kong desun na market na gyud sa kong na katafas mo aligi na nagis announcement lal na Facebook. Ano mas bigit gyud sa kong
Mekred Abraham finan lelak lomalap Mekred ke jalan ko magrin sa ngakyok ke yakal mi lang kulang lon god. Ang nagdakal mi wait sham sa ko sumunod tigni sa na ilan ko akademi announcement lash ke Facebook ko. Tigni sa na or gin bela na Zoom. Kaya mo, kilaw malalap, kilaw kaksakin God ke mo lash na kayo wa. Kilaw ke na wo sa kuway na guess maginyakot. Kumbay tawala fagarik malak kung yamatan kata. Terry Sue George, Finan Washington, Garcia, Dolakay na Zoom, Shakaline, Nagay na Zoom back, Laman Lapke, Gos, Wika Toyaka, Oslin Dane Prem, Happy Thanksgiving, Benasum Kulake, Yorak Loman, Katui Loman, na many setosi, Kulama Lapke, Asibalie, Kumyaka, Kaksaging got Gash Lowasan, Ifon Finan Kona. Ifon, ikaw na sumpe, kulaman lapke, Yorak Lowasan. Kenye Ephraim, kulaman lapke, Ashloman. Kenye nakmanas na si nga, sunarela, ngoshlom na sige. Nga California ay ngayon na, talala kuluk, Marsan na ikaw pa na sum, nga or ensil tamli serli ay ngayon na nga wipe ashke, and girls sila ng Opinion Hills. Kaksaging God, kaya mo na zoom taking Missy Muffin and Kona. Sislak le minister, Missy mo. Kami may sikyak pa nga faklatario, kaya mo na zoom Muffin and Kona. Happy birthday na si Minister Lipan. Happy birthday na zoom. Kung nanyo kang pa len lam sing happy birthday kaksaging gat ke mo lom ke kum som ne ko siya flo ko sun gat na len lom klo na sing gat na along se sun pa na pain course na kay wa viewers lashan Facebook page lasha okay kasin call. Please have a happy birthday, Tamlin Lipan. Kaya kanya karan bangan. Nga tafa ang ngayon na happy birthday, Tamlin Lipan. Masil kanya karan. And family. Klamalap kanya. Na i-flash kay Facebook page on Monday, Tuesday, Friday, pataw yaktarya kataya na kayo. Kaya birthday wishes sa patakong Tamlin Lipan. May tishash. Ikam na ipel na sa udagat na simkumin fakulon sin may ke shakalain mo happy birthday brother Lipan klamalap ikaw from Kona clean ko Sarah clean ikaw na sumpe pain ko Minister Misima klamalap ay pete kinis ay wina finan Will the coin wish you happy birthday finan hilo Kilo kaya Ashlamante kinis happy birthday na siyong tamlan lipan. Kayo po happy birthday pa na siyong tamlan lipan. Tawal pa sikra. Ang tamlan lipan nga pala kain siya nga kipel na sa sumla. Nga rose yang taka na uyak lalaran kali. Makum kumana nga your mamait nga siya na paing kumpe. Happy birthday na siyong. Kaya ko lang malapin tawala report sila ka. Rina kula malab lagi tatliye kung wala pa happy birthday kula happy birthday wishan. Na dami na report lang kangan mo tafela na siltam lilipan dan kula. Wait mo na kuno na Monday, Tuesday, Friday taw yaktari. Monday naminal siya kayak from Honolulu Wipe. From Honolulu, Rina Lifayel, siya Tuesday. Tari na, taking ni Zephylline from Hilo, el siya kakataya sila kay Frete. Sa pangasyam-syam kinmising yun. Nara ko lang malap na si was sa mga... Yeah, it's only fair then sang pelan sila taman lipan. Ko funa nga may to ngasum nagi YouTube suk oni na bipot. Tina ko funa ko na un ke masil 50 cent ko kanin may na ngasum to funa ko na sway oni na bipot. Ngasum sukon ko ma
Soswell sa Soso William. Kosaki. Yan sa mga asuk to sa connect na pangatay na at motor jomena. Tamiliban. Everybody. Kulang malap tong sile kulang malap technician na. Nakipag happy birthday na sinese pawigong tatangan. Tignis niyo kong na ngaki spelling true ka second got ke birthday wishes matagarong tamtail we call work we show luck yok na mitlas ko sa ka financial area kaya na kayo kulang malap ke pelo mo ngaki len kong God bless you and your family kulang malap. All right. Kaya kita mo tayo kita suona ke kulang malap. Kita fast na met na ke akatilas na ke wiging så det betyder at fastna med das lela unzugung gaske unzugung insang ako lam dan insies katfastna med so we got you so nel yaiko at double loss stand by
Alright, gal, gyda vast na mit na ge program la. So the shock da, comments lu ba ta ko ngai rina ge fak pe but is na sil na go li le. Na vo bo no lu o ba pot lenin pot te lal Mr. Liban walang ben ke no bo len longo luo na pa ilmet pa ngayon, ilmet na nemor ba Solomon Baxi lawsuit Jackson, aklin be go babalipan pa everybody when assume kuloke Asloman na long si be long si long unso ko biya mga chicken rinang glamala. Like the vast na met nag-program lapkum na bising ngayon. Ngay samken ano nga fashion ngay samken Monday is vesen that mo may isam auliak may isam auliak may read kasha ang aske fakik sapta luwo fosin ge fosi koshan katilo na ge buk sing fakya katkalam gele son basmos lang an siye matamalutu dahil bangon si Vena mo elpa koyen lem elba matamalutu ma lemon long say me ito dahil semesta leta sing assume sing el simus malay mel fact yok na nagisapta luwo fosi ge fosi koshan el kaya sharam kun fosi el sham kun eh intima leta sing na isum na way na katyalan gede il sha leta sing sham kun mitlaj vivian Ephesus mitlaj vivian Ephesus el lamay yak mapangan siye and ma alle yokkash pa fin bagay ko mas in California and sila na in Los Angeles ma and may tayak and makafufu and ma port seaport ma aknita ka ay exchange ko kain kay no rek ma yok sikyakin bel sila na ko vinili ko chamon ke wiklo atari ke masap ta singal yeah Podil Sharam Gun Podil Sinasin with Ephesus Peke Palan given na oye lalos Podil Sislapel na yok in ak kayelos ke malos ashkean na leda sing simusak lang na sin church Ephesus in ak kayelos ke malos ashkean ke ak kayelos tisupe in kaelos ke convenie fos luona ke fos tolungan el samsam kun oye wowo malos akfashi oye wowo kalensa wowo lalos los monia ke kalensa po yok na ke los mada in maslon elo met tepena wo na ako may flok na ke fossing and kumplile el charm kun pangan itu it kosh ko lam it kosh ngan pangan pel sima matawe kien fek na ki safla yen felo kaisi ash kalmen kaisi mangan ta shokta di ba mo richlo kum nam sing ako bin galim ke na den flie ke mama kat kisum research makian ke itu it kosh ngan ko lubuvel it kosh ma shuok itu ngan ko finne na ke lamsten it kosh ngan marit sing sham kun laeta sin church Ephesus na nagafak ke fostolo ngan akalim ye monia klalos oye wo lalos yokna na si kilos mo tayo naslog met tuti stock met ilalalos ang diebe na wo na kung suna ke fos ako saan na saming kayak si bangan saming kayak si bangan kung lang na feedback ang sum na ke people na tiko mo kuan sum na ke fos ako siya fos ako sila nga dakit ta shock Hindi kita shock to singan takatikun fosluo to tikun na sam sami nakayela go kimoniak lalos kimo laban mong fusestlo wasan oye wo ko wasarangan na mo ta shock to
Kain me ya ba ash masi e gisham kun na selos. Na kumi lang na nesi kum gisham kun. Na po sa ko lang. Sa shop to ash mga line kum ke. Kum ti ya long sing awe na me. Na vi loin na ke palan pel si mam leda sing sum na silo santa na ash full na ke full. Full aklu na ke full aktodu na sing metlalal fungi. Na kung mo na si kumisengi, na si kumisengi, na ipangan, hindi pa nga katanda ka na America, kat pa-full si med first generation Kushayan Micronesians na vinad America, kat tako, kat kaya fingin kalain sa po, kat fash wiyalu, kaya nooy nga kadak fashion full si to, Ilalte na mkikuhen na mkilasha sap magi language barriers. Kaya na oya may los somliki. Sige los in somliki. Lusin ko lines up silash. Tipe na ikla na ke pel sila. Gamo first love. Eba fo sinak na. To shop to. Ash oya si gusto na rela wo. Oya singan pa ko somliki. Lalay fong isimit lo sa. Na makeme nakajam generations generation luwo si pa fos sham in kayak sige fos akos ngan na siya folok lebe na nage fos timorte fos on goshan ilsiop dagin in akalim ye ko kayo ni Milo Sorella wo Oye, wo lo sorella ngene le lang kus in kalim gene en kus mabu kus shakus kasil dahil na vira makluksi kumi patat ni ti ialle kalim mama kumaske panang kus inin no kus in sukin ito in for la ko in sukin long si siye Verloren na gelong si makusas ken mayin kumvin sum lesala na mahetan makuluk kumarongan kumikusi palakin maupe ta kake o yes follow so aba fosti ko na was lot ko na fosti ko nga kada land na ulay la si pangan ulay singan tako na sin church Ephesus sin sang akayelo se los long los lupshe Ilus purongo. Mama siya kinge na kung may challenge story was lumaduan sham kun tree of life sugongan. Usen sham kun la pange masilo sing ngetlaliye pange Olela sike oye wo slasha lalo san yash milo se base ke tree of life sugongan. Na marit sa kung som really liye siya dikti bakos nga kan fast man pela na ses le paye le kikat askela lalfung ya kat shoen na kya alle fuko kat finti suk den aksasi in naklasha kat finti suk den kapasta sin matlalfung kat finti suk den proina sin kat really gaslal nakita kopen en somdiki lalai fungi senga efo may kat finsom lestali ki kita pelakin mana upe na ero oleda sina ki tree of life sing repel si may fata ko kita nis mo loko ore maula sha kita ko pen de aski senga na bange iplakum na ke kita gasha si esensie gasha akay si esensie tapos tawi siya po na rin mawawalan kaisi in lalai fung ila gilong silan ko at para kat aske en kat aswaya kilan makain tapos ko atap ita si na bago may naksilagkum na ke mandian ngayon sisak yung nga chokolaligi masil manwawa na klomo Tuesday, Wednesday, somnol Lamisir Lipan. I think that can somnar all Lamisir Lipan let na Tuesday, Wednesday na taking interest ko let na tosto. I think isa na na Fred. Nga lalvi our special guest sila maya katay set yan. Ngay keep you in suspense kaya special guest sila ngayon.
Belsi mai galimo na levata ko. Na ngay sumol gismin bel sumol damol liban lemis liban meet nakatafa if tukun nakate singan ile kedesam kedesik pelan mal nimya sigovan na pelsen bango siya digin dress ko katigi siya na lo siya sa Monday ka Tuesday. Kung siya liban agin bel na siya. Lomalap tamol shirle civil be pain kom tigin dress call tigin sana ship be met na kay wa ma ta ka we telegas kilar o ye kong may ka shifelas na ke Tuesday an akalang mo maluk make a Christ maluk make a Christ kashmir ke fang mo the mystery of Christ ar ke vis sapta tolu fosina singal tolu inta ma benama tamle chele fakke laita singe Ephesus finger dia na summary sima yok shubega kalmen laita singe ba fakke ke sapta se fosinga ngari ti fosinga kitin pelta kanun laita singe katli lar sapton koske sapta sina ke tolu samsam kun Christ a church sapta akos na ke one course samsam kun mol sa in Christ na lapak lu singan para resuan na ke may lutu che na ke Tuesday nge tangan riti sapta se fos singa uli nakaling me ben laita singe tanapa fa mo pa singe shakat elefa aksha fe ke pel fall pa ke el shani morik le na ke wa na shie ke main ka sao fin fella a Christ by lemi main ke wa pange eternal man plan lan got machine choose a Gentiles kati tola Bible from kun utolu from kun choose Gentiles and church na vingat liem tawaken sapta tolu na introduction jalal Paul ke fossinga na kelmimo keshu peshinge vingat lie keshu peshinge pa takanile ke sapta lu fossinga chine ke fos long lu keshu ben masile union chifanna Jews and Gentiles bange mystery sema ka bange me lem se ka masima polin shige na kelem me ke sapta tolunge latena shamanyak met masing na vingat lie katkan lie ipalap lu pa kan ta ka me richlash sapta tolu fosina ke singal tolu ipse medan pa maluk me singe aske fos luana ke on course na aksha fe pa kunokon ka ministry sema podel esalang na kaya ko masul la singkat pa fosi kos na kesinga lu na fos ka ipse medan introduction je pang akal me fos tolu sapta tolu fos medan kespe singe nga Paul nga si me kaperlan Christ Jesus ke wo shema chayan machu kat lie sapta lu fos singa china ke long lu akal me la tile machu como Gentile o los takanina in masifan na kesben Jesus Christ para la church pange mystery sema pode la kelen mega ipsimet lasne kemerichene mai tala me datenai do la lonkalang singe etaka unity fan la com choose ka Gentile fingat lie fos lu na ke fos on gosh ipsimet ngan na ke mystery singe ko maluk me singe alakata ye fall alakata ye alef me kalem na ke fos on gosh akalem yange maluk me singe pa machai me chu elos we me chu e page
ก็ไม่เชื่อวันก็จะเป็นโวซาเชลวันนั้นก็ฝากแกจะเป็นสิ่งเงี้ยงาพอลงาชีไม่ข้าพเจ้า Jesus Christ มาแค่ gospel มาแค่โวซาเชลสิ่งเงี้ยมาตะก็กัดนาลีมาอักวกิตายนะแกเช่นสิสับตัดสิ่งเลี้ยวสมนอริไม่ชิวอย่างเงี้ยนะข้าพเจ้าก็แปลสิ่งเงี้ยกินนะแกไม่เช่นตาลna Paul pa social line faka na sin may gentle wala na singa e vinga treaty pe me kapin marit singa chega da so na keto ela kan mi la pa shikit me o social la ke men lo kan yok lan gat na sil el chilal na news maluk me singa na sin may gentle na nghe na nga kum fin loing na ke ip singe ta na may ngan sina shishke wa matlal fungiyo wana tamle chile la kalime ke mri singe get ma si fan na le kat munun Christ pa si fa lan church bible la kalime ke Colossians up to tolu mai arsh mata ke le layot lan God Father na church the buildings here met lalal fungin okay wa universal church pa met lalal fungin okay wa fin fella singa lalal fungin ke gospel papa le la kalim me ke maluk me singa ke Jesus Christ la pa us la na met gentile inge nga kum me singa god kalim ke la art lalal fungin pakanten Posle. As a matter of fact, Paul el chief persecutor ng church. Okay, men lang lang yok man God, ilikol na len. El pa us was asya singa. Gospel singa na sin Gentile. Sunkom nga ke 1852 kat kalim ke August na nol si 1852 finan ko fry. Nga kum kapastyang ngin am takil lalal fumi si large. Kalalal fumi ke Jesus Christ. May look me singa evin gat leda na pa na sola na gat tar metigi mana kayo maka orientation lan gat ka oil lan gat na plan singa pa academia ke forces ke sapta singa riti pianya la siepel fall Jesus Christ la lemi mana ko in ka sa fel eternal plan si makadila ko na siya mansin na kayo. Choose Gentiles equal church. Matalal fungi. Local church pa ko som nage matalal fungi city laws nganta universally kat na fon na arke unit si fon na kesu ben fon la yenor malan Jesus Christ ke gospel. Elemena ko smarikle sam ginya ke gospel. Arke Corin, Shiladal, Amaladal, Aklulan, Paul Nation Corin, Church Corin, Academy, La Elemenagos Nana and Fashbel Nagawa, Crucifixion, Death, Burial, Resurrection. Evin cum la fungi, bang, cum capacity nage, wala na singe, maluk me singe, Paul, El Academy, Pagadason nage, Waklu singe, Katloin nage, Foshi Cortana, El Sol. Kishmin lang lang ka na si call al short my nga el kuneya we siya met cleanse up in fact wo sa siya apana la kalam mi gasap talungan kishmin capacity and union in much fun na kishmin akwak lan God ke when natal siya mukliya ke mon lan God mayen Jesus Christ is sitting at the right hand of God Father ngena eleshe ngon lan God Father the third person triune God el pa capacity kat machi fan na le pole la kalim mo kayo klal mal ta ke nges me fekel mata ke president Rome simus la ta singe el mo kayo singe may wo si na sin matlal fung na sin inakye matlal fung wel kayo singe ta ko ke su benel serve wo sa singe
Mas nga fa ke piang nga shikli ki el sha shiku met shin met lan God. Na ke wa. Ne o inge ka de le shiku no kon shing na shik. Charle na yok shipe. A shell. Bange shipe. Bange shipe lan kalan sap shing. Ka din fa ke ku sa shing. Mo tan ta ka ish mun ma pat pat. Na ka de fa me ke me dus ko Wednesday. Ka te li masaya unun Christ saptakos. Ta ke shipe. Ke shipe union shing. Ke shipe kalan sap shing. Ke shipe wo sa shing. Ena ka din akka ye shin shi. Amo e pange summary fototon sangak kalim ye maluk me ke Christ nge ka mystery of Christ ke maluk tu china ke Tuesday nge evin ingin nge flok lener tamle share le tikin tres kal tikin siya na akyok ke pel chinga ke nga ako lang ke maluk tu ke Wednesday. Okay, daman liban global lab, Mr. Liban. The interest ko nage faklum nage Monday ko Tuesday. The interest ko na vetigin siya na. Ladies first. Right, vetigin siya na. Naman la nga porong o may lutian da kus fa kaya nga we ko was na kaya kata yung marshir wasan at apan belok na friend yan. Pisa dam gulo taking interest ko. Lomala, beti ka first na medan. Ngan, we goes na kayo mga oral lang kasi shout out kay birthday na sil na tigini siyo kong ay petam lalipan. God bless. Lalain, ala na kung dahil siya uwo kaya the tawon mo lowos pa mga ako yung nasiwas. Naman siya naglamalap kay me doctorate lom kay kuno ko yung Monday kay Revelation. Ala lang siya kataya lom kay Revelation. Ipsi mata ka na si Kia ba tingaw siya na cleanse ba I was on fire. I forgot kay ilosma ito kay Christ ang ngitlaligi first love sila los ngayon. Amot ko na siksifena kay Pelma. Afalela o iya siya yung ganyan. Akmanas sila nanaklo kay cleanse up love. Yung ganyan. May flok na na Church Smyrna ka Philadelphia. Yung ganyan. Alin na siya kaya kalalong nila. Ipsi ma nag-secret plan si ma-reveal ngayon. Alin inclusive na ba plan lan kata. Nala, may cleanse up siya polel. Siya. Nga kom, kadin men na fatyaklakesh. Akaben tukadi. A polel so gishpin. Mission sila, in fact, na sin Gentiles. Equity si malakali mission choose. Gentiles as Christian nga. Panangil, mata na ke. Siya na siya kadin tuka, kimaswas ng God. Let go of the hearsay. Apa bangay mamatakan na si Kia into ko kigastan God ki gospel and God. Rooted in it, in mamata ka yung kisang katana, asmasi ka tuve, pakastan God. Taking just long gulo, taking siya na, may tingin ako flok ang bands sa liban na kiunistean. Pologas ma, nag-look messing ile, wait me dati na ito. Siya wait me da, Isaiah, Jeremiah, may palong ang reading yung Old Testament. At na ito, masih Paul il-sarang kinga. Ifo Paul il-sarang kinga, may il-jife na, il-Pharisees. Il-mit na kulong ang kikastan ka. Pero, il-kanda lang, may biyal siya ni kun. Nasiwas mo siya nga, manawu siya pa nga. Na, sige mo ko, fin nga ko mo siya nga. Katinaw, fin, amamin kat natala fast na wialo kata ko ken si mga ned enas nalo na simot ko funa kaulip sing nasismet ko siya na lima nilo taman lima nilo liti siya kung delta na masing mga nasingal na phone na timit mail makaivan na timit lilo ka devon sa ko wood pa makaivan na mga nasim na phone na kita lengan kita kaya naswen wi masing po aking ako minumoy na kaya inclusiveness si ma
Polish ka Trump dito sa mga taking just ko taking isa na walang Mr. Lipan. Like lumalab, ikaw would assume along si Vaxilal Kenya Karen ngayon. Leland siya in long, dudilan kasan ka. May yin nga kumasla kum in ngayon, titapong kasi. Kasi nga divine appointment. Kaya ako klan ka. Parang ako masin ka. Tinggan dalong na kasan ka. Din sa nga kasan pinya ka. Perita kung lumalab, gawin assume Luciana. Ikaw. Tamang liban, kita ko ko balance. Lumalab, Tamil Chile, tingin tres ka tingin siya na. Kada first na meet malutod Wednesday. Masyayak mo nun Christ. Ars kaya si sakta akos. Fos siya nag-aalgos na singal nagsisingalon ko. Kas merga fact mo, build up the body of Christ. Na bangay, masyaga tram kun get Tuesday. Body of Christ, sino pa believers, every believers in Christ Jesus. Pamunong Christ. Now, may told sila, preaching about Jesus Christ himself, pa 8 land church. Now, when keyword siya, tamlil chairlip, you can trace it's inclusive. For God so loved the world, it's inclusive. Manchin fell on the phone. May little siya something in York. Oh, yeah, ka fin trap ma po lila kalamin na ke mano siya munong Christ. But liye, simlal fasya na lang silang Christ in kokasing ngon God in pa fuse members ka body of Christ ngon God orit malan ngon God pinanas ke church slash universally locally na even got the target sakta sing ke maing nga siya may praising ke supen nga kalan sa paglam, nga kevin na shoes ta kuwasin mol kun oyan mol mafal na ke shikarak si makadil akia ke el pangon kuwas. Fosak luwasing nga kalimya, pangay basis lan unity siya. Me el kafe kaya kasipin longkalan yoklan God, pakatan yoklan God, kadin liyang siya matalal fung luas kayo mga. Na I think at least first luwa, lala kalimye attitude ka, behavior lan matalal fung siya na sampram ngityak kaya, kuwasin posisel, efale mong fusas. E na pangay, attitude ka baseline sima insang akay ka church body of Christ. Eving got liye mapole la kalaming ito na tekain or malani kwa pa usye matulong ngayon. Kusin posisel efal mong fusher pel na kayo. Akaliming lang siya lawos na sinsiye kemateng. Fingat ngoing na fakulan ngon pa kram pinya. In Messiah build the body of Christ. In unity fun. Man ngon si fun. Na get liye me baseline si ma inung siya unity siya nga na kadaloy na ke ipakluo siya mtakes fos eat course kasi nga siya na ke singalon course preserve ito preserve unity siya ito kanaos la yakyok nano siya na wala nga kalimya ngayon gasto nung posisya li fala mong fushash
Tekain mataga fela singa. Man fela singa nikin. Kat tekain uslamalan fela nike body of Christ singa. Parf preventive pa. Ini na gadin or church discipline law sa pengkarang in mano singa. Mano singa in kap na lang. Wang gat ito la wang in might perfect. Gat na phone na come short of the glory of God. Tasok to wala tigini siya na ilfaga kung magana pa ito. O yan mugugin na lalfing ilom ingena na sin Christ. Gat ito